ابراهیم شیخ و پارێزەر و مافناسێکی کوردە بخوا خەڵکێ عفرینەیە وێ ji bajarê Tabqa li gel min be. Kek İbrahim dema te xweş be bixêr hatî. Çi agahiyê nû di derbarê wê rêkeftinê de li cem te hene? İbar baş kekdil bixîn selam rêz bû te ji bo hemû xelkê me cejna qurbanên hemû xelkê me pêrûz be. Remezan. Cejna Remezanê من جی دوتن اما باز شاش بکم هم جشن نوروز جشن رمضان ایرو جی جشن آکیتوه آره جشن رمضان هم پیروز دکن ام کیف خاشی خاطین زمان دهونی آیا کم خلقی ما به هزاران در بازی عفرین بی حلب یعنی وقت آگاهی گشتن ما تقریبا حلب یعنی حدوتا شیخ مخدود اشرفیه بهتری وان چین در بازی سردان مالبت خوب کردن گلستان خوب کردن گاوی باش بی لهرو روزا دیان به رکفتن هات امضا کردن به عالی کی مجلس سیویل شیخ مسعود و اشرفیه گریدای رهبری خسر عالی کی عالی دینشی حکومت سوریه پارزگاه حلب گاونی یعنی سر خال نجیب تدیب هات بلاف کرنجی تشتي هاتنا كرن يعني تشتي باشه الهفكرنك دمكيه يعني مبدئيا حتى دمك السركار بكن حتى حمو كوميتي اجل هفكرنا حردو آليين هذا سوريا ديمقراطيك وحكمة الشام ده ما آزار تشيد الهفكر بين وكوميتاج بيشتي كاري خبكن بانجام ناگينن ودمه افري كفتن ايراب بلينها بکار بکن حتی و دمه و هفجی تشتینگرین گتی دا باشنه یعنی امتکانم ببیجن خالد وین هنکی یعنی زلال میجی جبو حلب هری گرین حد تا خدمه شیخ مسعود اشرفی یک برخدانی کردن لهمبر گروپ چکدار معارضه سوریه یک لهمبر دو پیشکن رژیم سوریه برو خاصیت خوب کردی مان یعنی حلب او شیخ مسعود اشرفیه برانی و کردن و وقت حال قمان وهذا أولهي أصيش نابغ دبي أمن العام قرداي وزارات هندرية سوريا وزارة داخلية لي بحال خد بين السازية ودبستاني وزمان الكردي حمود تشتوين حتى هاو ركفتنا داوي تشيد به يعني هاو تشتري هاري بالكيش عم دبينن يعني خاصيات وببينن إيه آرامی تشيد به خلقي ما كمان به درباسي حمود برين حكومة سوريا ببن تنگ و کسی دستی خود خویه دو هنجا آلیه ما یعنی آلیه ما کردی بن او آلیه حکمت سوری بن هر آلی قانون وانا بگرن دمی که سوی جواه بن اما در بایوه یعنی انسان آزاد قانون در باز بن هر دو در برابر بن آلیه رهبری خسر آلیه حکمت سوری یعنی گاوی باشه کاکی ابراهیم یعنی هزین امنیین کل وی داره دمینن هزین آسایش کردن لی دبن بشک جه وزارت نافخوی سوری اره کردن هزین آسایشا رهبری خسر برینه هاو دمینن و ریبندان حاجزین خو چرک و ده او هبن نابندین آسایشه او مغفر مدگرد بودن یک لاشرفیه یک لشیخ مقصود هاو تاخنا بریغو دبن لی گریدان و حکومت سوریه وزارت هندری داخلیه بن لبخصيته هو أنظامي وانا يعني إيرة ببريين نه آلية حكومة سوريا. تهزين تقدر لوان درون نمان لدربي حكومة سوريا وصايشة. نقطنا دندري طاقش مقصود الشرفية دستيكا يعني با حكومة سوريا دمكي أحمد شرع بشتي هاو يعني دستدار دستانيد تنبي ودمه وچند جراجين که هولدان کرنج عمشاد داره يعني آلیه رهبری و آسایش گرتن اونا لی نهانی حتی نها آلیه شیخ مسعود اشرفیه بدست رهبری خسر بی و نها دیسا دمینه برنگی و بس نابه تگارتن گردای امن العام دبینه باشه دبیجن لگور بریاره که وره کفتنه و ده انجمن پاریزگاه حلب ده كرد هبن يعني نونرين شيخ مقصود أشرفية هبن لسرفيا كي تشتي قوتن لجامتك إبراهيم يعني هاف و الشيخ مقصود نبستن آلية أمني دا قرداي حكومة سوريا بحمو آلية خدمة گزاري دا يعني بلدي در چه آلي كاري خدمة گزاري لحمو تاخين حلب وركرن للشيخ مقصود أشرفية وكوي بن إد ديار تمثيل وان محافظة حلب دا هبه ده وداي بازرگاني
وده صناعه يعني پیش شازی حرف كده يعني لازمه وركفتن كوميتي ونها اد رقابتي كفن اجي باشه تشتكي دن مثلا تبع سويه كيركو دبستان بردوام بكم بزمان كردي شغل دبستان جريداي ريفابريا خسر اما حطانها حكومات اعتراف بدبستان ريفابريا خسر نكرنا يعني او تشاوا چاره سر ببه او شي چاره سر كرنا واز دبينم دت به كوميتي د چاره سر ببن كوميتي بشتي و اجب دما وركفتنا ده آزار هاتبي داخستن للشامي دگور کمیته و هاوی چهار سر بکن آلی دبستان آلی زمان کردیه مافی کردان دوزا کردی همه تشتیان دوی هاو رکفتن ادواردا کمیته و بکن اف کمیته مبود کمیته کی دمکیه شیخ مقصود به حال خود ببینه برای بهره حتانی او دیگه چهار سری کی جبرگو آرامی چه ببه جبرگو دزدریجین چه ببه آلیین هزی چکدا جبرگو اگر ته ایریش سر و تاخنا وارد کردن بر بسیارتی حکومت شامیه جالی چکدارا بن جالی کیبن او بر بسیارتی رو چونو هاتن ادنا برا حلب و عفرین دا آساییه نه یعنی برحتی چونو هاتن هیا اره برحتیه دهونی جی وقت تجربه مدید بحزارا خلقی ما چونی عفرین هاتن ما نبیست کس آد گردن او تعدیل کردن تشتینبی بسلامتی بی و قال لك خلقي ماش كيف خاشيه خاني يعني ان شاء الله تشتكي دن كاك ابراهيم مثلا بحصه الشيخ مقصود واشرفيه كان دو تاخن كرد نشينا لجهن دنجي كردانا يعني لتاخن دن ين بستنباشا يا سبيله سوريانا مثلا كرد الورد شوادبن يعني او تبي وانديوان بالشيخ مقصود واشرفيه رتنا والله كيف تبغين يعني نوفا فيرا كفتن هذا ما بستعمل اره نام دبیدن ناصر یانج های عندي نزیک اشرفیه داره لهف رکفتن سر طاق شیخ مقصود اشرفیه لهف کرنه و تشتی دنجم دبینی یعنی پرانی کرد ما یک شیخ فارس و در دبر دن پشت شهر سوری پرانی هاتن در بازی طاق شیخ مقصود یعنی پرانی وان لور هن راست الاوجی هن يعني ود درم وبله بس هف رکفتن جبو بدره نها بدمه دانکیه دمه پیشتا یعنی اف رکفتن گشتی نابرا برز مظلوم عبدی و برز احمد شرع یعنی او گرک چهارسری جبو روش خلقی کرد گشتی لشام لحلب لحمصه لحموی تدیب حموی بحضار درکتن کرد ما یعنی ابتشتان کی هف نها تن دسپیکی جبو سر شیخ مقصود اشرفیه گاوه کی باشه و مهوی دکن دلمز بنا حسي حتى جز ركبتنا بشتي بيجي عفرين دبي يعني وقت آگاهی جمع هنجي يعني جرك عفرين جي بشتي بي او ركبتن لسرويجي شيء بي ان شاء الله خلقي ماشي بتمامي ام جبر جنب جواره باشا من خواست في بپرسم هجمارة كردان لحلبة شقاس الجور تخميناته هجمارة كردان لحلبة قالك زعبي بشت بري دور بيش كرنا الشهباء او داغكريه و در دورا دست حزار زيتر وجه هبي يعني طبعا ناقشت او هيك بارتي هبي هنيش بيشتي ويتشين يعني ثاني بيشتي عم الجابو دركتن در دورا 4000 مولبت جدر بازي حلبي بين يعني هجمار وان هري كيم نهاد 65000 هنا ليبراني ويشي امزانن بيدا مادويشي يعني هجمار قال لك مازن در بازي عفرين بين لهري كيم نها نكين تري 5000 حتى 10000 كرد من هين حلبة جيانتن للشيخ مقصود واشرفيه هجماره كديار هي الشيخ مقصود الشبرانيه وان براني الشيخ مقصود الاشرفيه وهري مازن كم مازن للشيخ مقصود يعني الشيخ مقصود نكين تري 10000 هري هندكه قال لك سباس ابراهيم شيخو باريزر ومافناس كرد باجار طبق سلام